Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi-ke uyaphila-ke nje. Mina-ke nje ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke wenze nje okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ungaphumi-ke ungacindezelanga-ke ebhathini u-subscribe nje akubizi imali kumahhala nje ukhishwe nesenti-ke elimnyama-ke leli. Kwenza ukwazi phela ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezishisa bhenzi leyo ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke udaba lona-ke namhlanje lethele udaba-ke olusheshayo ngendlela-ke eyisimanga-ke laphana-ke indida-ke kudutshulwa abesilisa ababili abangomakhelwane bedutshulwa abantu abangaziwa. Kuhlaselwe labalisa belele emzini yabo ebusuku ngabantu abangaziwa kuthe baqale kuJoe Chauke oneminyaka engu-40 logqoke ikepisi bafike bamdubula kaningi waze washona, balandela ngoVusi Mthembu oneminyaka engu-45 naye bafike bamdubula kaningi washona-ke ngesikhathi ashonela-ke endaweni-ke yesigameko. Akukaboshwa muntu-ke ngalesi sigameko, amaphoyisa asaphenya namanje. Lesi sigameko senzeke eKatlehong eGoli. Abantu-ke basale bezibuza-ke ukuthi-ke ngabe yini-ke imbangela ukuthi-ke kudutshulwe-ke abantu-ke ababili-ke abasondelene kanje abangomakhelwane-ke ngabe-ke bebenzeni ngoba-ke bekungabantu-ke ababengahluphi-ke laphana abangaziwela lutho-ke okubhedayo-ke laphana-ke. Kodwa-ke mina ngicela lapha kuma-comment section-ke ufushe uvo lwakho ukuthi-ke ucabangani-ke ngaloke udaba-ke lolu-ke besikwenze kulungile nje ungixhase ibhathini u-subscribe nje akubizi imali kumahhala nje ukhishwe nesenti-ke leli khonza ukwazi phela ukuthi-ke uqhube uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ey'shisa bhenzi leyo ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke kusukela-ke manje.